Proses pembuatan dudukan rangka tangga. Dan berat anak tangga ini plus 200 kg. Dan perlu banyak tenaga untuk menaikkan anak tangga. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Please welcome. This is Rewo Audio featuring Claudio Kiren. Remix. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it. Proses pemasangan bata ringan sebagai pijakan tangganya. Finising anak tangga menggunakan pasir silika agar anak tangga bisa menyatu dengan BESI rangka. Tahap akhir finishing cat motif urat kayu dan coating. Tahap akhir finishing cat motif urat kayu dan coating. Ini akhir finishing untuk tangga dan ralling tangganya. Jangan lupa subscribe ya biar and terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tidak ketinggalan video berikutnya.